One. Hey wishers! 1, 2, 3. Feliz Navidad, Papa. Feliz Navidad, Papa. Feliz Navidad, prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Papa. Feliz Navidad, Papa. Feliz Navidad, prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Of my heart. Hi, Merry Christmas! Merry Christmas! Power! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Happy New Year! Hoy, Happy New Year rin yung mga kalapok. 2020 na! Power ka mo na energy! Woo! So, kung nakabantay mo, murag ako rin sa dinilapitan, no? Kay, ang mga tao busy kayo. Ang uban, nagluto. Ang uban, busy kayo para Noche Buena nila. Ang uban, nagsuroy-suroy. Ang uban, kay nangauna. Ang uban, kay natog. Kay nag-relax. Kay nag-reserve silang kusog. Kay para daw energy unya. Woo! So, ang main agenda sa atong vlog is ang New Year. So, atong i-welcome ang year 2020 nga. Grabe kayo ka! Warak! 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 Woo! Saan ka mata diri eh? Naibuo na mong silingan nga nung sige kong syagit diri. Wala akong pake! Mind your own business, man! Ha? So kung nakabantay mo anong inato ang intro sa akong vlog karon is Christmas naman. Wala pa man naman ang Christmas. Kung pwede pa lang ang Christmas, inadlaw ang Christmas, mas maayo. Wala pa gani ang New Year, hype na kita. Pero sige lang, at least, ganito ang buhay eh. Ganito kami mga vlogger eh. So before man, ang 2019, no, naam kita kanang mga kasabihan ba, or kanang before mahuman ang year, is naam kita yung mga New Year's resolutions. So kung saan yung mga New Year's resolution guys, mga kalapok, comment down below kung saan yung mga gustong mahitabo or gustong ma-reach or gusto ninyong ma-achieve next year. Yes sir! Dahil yung mga post sa Facebook ba, kana mga mataba pa rin sa 2020. Gwapo pa rin sa 2020. Maganda pa rin sa 2020. Mataas pa rin sa 2020. Pandak pa rin sa 2020. Vlogger pa rin sa 2020. More videos sa 2020. More vlogs sa 2020. More kalukuhan sa 2020. Ha? Daghan pa. Woo! Shout out ninyong tanan. So na ako ipang shout out before tayo proceed sa another scene sa atong vlog karon. Natay pang shout out. Shout out to James Malone, Emerald Arellano, Jenjen Pedrosa Anabeso, Jovinic Manatan, Rap Hesta, Jael Oliver Kapangpangan, Jody Ira Pipito Loon, Gretel Sinadhan Vargas Lim, Kimberly Duazo, Jane Oper Pivida, Rolando, and Albarena May. Shout out din tanan and Happy New Year. Okay, hi dire. Good evening everyone. Nakakal sila kay naka sila giluto kay ko na kay special, very special manok sa kawayan. Yan nga ni. Mga sir. Napagito? Puros na mga tinibuok. Napoy tinibuok. Buwa. Tinibuok.
Round 2 sa mong kaon na, round 2. Let's eat, let's eat. Ano yung mag-nyeri ka ng pagkaon? Ano sa balay, mga tuhog po ito dito. Kaldero lang yung pagkaon dito. Uy, salamat sa pagkaon, Yojiri o ni Jennifer. Grabe, busog ka. First time ko nakakaon o ganang ko ano, kanang panok na giluto sa kawayan. First time nimo? First time nimo? First time? Uy, salamat kayo sa busog kayo. Karon na may karon diri sa San Remigio kay mamalit mi og mga boom! Parang nene. Palit ka ng mga pabuto. Tara, kuya Gimi, sa mong pagpamalit. Let's go. Oy! Time check! Time check! Time check! 11! Basta! 11 kami na! Uy, ato mga kuhan diri, atong Noche Buena. Atong Noche Buena, okay na kayo diri, oh? Ready na kayo diri, ha? Ready na kayo natay. Gulaman! Buongon! Brownies! Mango float! Nuggets! Soft drinks! Happy New Year! Beefloaf! Salad! Spaghetti! Dara! Nay natog, dili na pita, oh! Oy! Mata na! Mata na! 2020 na! Adilo! Oy! 1, 2, 3! Knockdown! Happy New Year! Gahe! Gahe ka, gahe! Approve! Almost there! Happy tawa ng 2019, guys! Woo! Woo! Ano na? Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Woo! Oh, ready na mo ang mga pambato? Ready na ang mga kaldero? Ready na? Ready na? Yes! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Okay, panawagan, Jigo. Happy New Year, everyone! Yes, sir! Woo! Woo! Ang sumasalingan na mo, paspas kilang oras dito. Sa mua kay nagsunod kin mi dire. Sawadee ka! Sorry ka! Oh, yun po, no? What's up sa inyo, mga pa? Woo! Harra, harra, harra! Merry Happy New Year! Happy New Year! Last 2 minutes! Last 2 minutes! Woo! Thank you, Lord! 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 Sa 2019! Thank you, Lord! Woo! Woo! Pawa ng mga negative vibes! Positive vibes! Pasok! Oy! Happy New Year! Happy New Year! Okay, oh! Happy New Year! Dugtog ka! Dugtog ka! Oh! Happy New Year! 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 Last 1 minute! Last 1 minute! Last 1 minute na last! Happy New Year! 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 Mata na! Happy New Year! Pero ako, hindi ako happy dahil new. Ay! Last 20 seconds! Gathered here, gathered here, gathered here. Happy New Year dahil happy na talaga siya sa iba! Gathered here, gathered here. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Oh, oh, oh. Happy New Year!
before we continue, mag-go sa amin. Individual prayers. Okay, individual prayers. Salamat. Ay, sarot. Thank you, Lord, for the wonderful year. Okay. Lord, thank you for the new year. God, I thank you, Lord, for blessings that you're giving us. I thank you, God, for the overflow of your love. God, I thank you, Lord, that you're good, God. And I thank you, Lord, for good health even this year, Lord. And I thank you that dreams will come true this year. God, I thank you, Lord, that you're doing. I thank you, Lord, that you're moving in this place. God, I thank you, God, for abundance and provision and everything that we need. God, I thank you, Lord, that you always protect us. God, I thank you, Lord, for financial need. God, I thank you that we can be here and we get together and have unity and share food together and share fellowship together. God, I thank you that we can share love this year. God, I thank you that you overflow in our hearts. God, I thank you that in our minds that you change mindset, you change attitudes, you take everything to not supposed to be our hearts. That you fill it with your love, God. I thank you that we are safe and secure. That I thank you, Lord, for new jobs this year. That I thank you, Lord, for abundance, Lord, sa mga trabaho. God, I thank you, Lord, for even the family, Lord. That I thank you, more health, God, and more blessings. And we focus in our family and sharing your goodness and sharing who you are. Lord, ikaw ginamong sentro and everything that we do, and we never forget to praise you, to worship you, and we give all our heart, we give all that we have to you for your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen! Happy New Year! Kain na na! Lamig kayo! Happy New Year ninyo once again. So, kumusta yung New Year? Okay na yung New Year. Kaya mo, okay rin siya kayo. Warak. So, gisa mo ito ng layat pag New Year. Ha? Comment daw kung gisa ito ng layat. Bika ito, layat kay para daw mataas. Para mataas daw. Nya, ano, isa-isa ang ilong kay para daw mataas ang ilong. Gisa man to. Kisa mo ito ng layat, yung nag-ana sa ilong. Kung kinsa man ka, mas maayo na. Mataas na siya kakaroon ng year. Wow! What a great achievement. Siguro, January 2 na ninyo ni makita nga vlog. Walang ligo! Nagpalihi! Human na lang ang January 1. Ito maligo yun. Palihin ta, palihi. Pero nagpatupi ko before na end ang 2019, no? So, dili na lang ako ito mga vlog, no? That's it for this vlog. Thank you for watching. I hope na-enjoy mo sa vlog na mo karon. So, marag ako ra, solo ratanan. Jigo wala, nag-celebrate sila. Happy New Year! Welcome 2020! And I hope daghan patag mga vlogs nga mga mas intense pa mga vlogs at mabuhat karon ni year, no? So, mga kalapok, magkuyog-kuyog tayo nyo hangtod sa atong pag-agat. Happy na mag 1K subscribers! Woo! Thank you so much, magingay! Dili na lang ko to, pamping mo na lang chicken pox. Peace! Woo! Welcome 2020.